never ko malagat minum kasi magulo. Mojito pa more. Mojito pa more. Modeled mojito. Grabe. Alibarwa. Chef? Chef, non-alcoholic lang po rin. Non-alcoholic ya? Non-alcoholic lang si Nepo. Non-alcoholic lang? Non-alcoholic. Okay, Choco Nepo Mall. Siyempre late. Ngayon talo. Ayan. Nepo Mall, Angeles. Punta ako kay food court. So, this is Nepo Mall. A few moments later. Okay, tune ako ni third floor. Fiesta Court. This is the new food court na ng Nepo Mall. Hey guys! Noring ka ba't? Nandinda ka pa panay. Kabalo kaya late yun. Late ka, panay ka late. Happy ni Model, nang minuna akong mentageni, pindalan kay Sir. Ano na kasi lagi, Sir? Direct, wow. Lepitan din ako kanta ding Nica Bandi para i-feature may lugar ini. Oneng, yung pagkilala. Minta ko kayo ni bayaran kitang drink ko. Bantay verify kayo nung tunay yun. In-order kayo kanta itang Fancy Model. Tikman kayo. Verified ya. Sobri mo sa diyan. Chuta mo kayo ni, uling talagang manyaman niya. Wah! Ali uling papi chude. Wah! Buri mo sabihan, the best siya talaga yun eh. So tikman niya kanyan, sabihan mi numaglaram ka o wali. Wah! Me. Wah! Wala tiwala niya kaya. Wala tiwala niya. So ulit tayo. Shootang yan yung food court model. May order kaming food. Kasi ating mo rin food canning model dali mo kabod drinks. Nung bisa ako magmerienda, nung bisa akong to fill yourself up, alin mo kitang drinks daw. So we'll start with the taco ranch beef salad. Magkano yan? 80 pesos. 80 pesos, 2 pieces na. So, tikmanin. Nung refreshing lahat ng drinks daw. Inibala mo very refreshing yan naman uling kitang gulay ng kapre. Yaman. Ano yun eh? Veggie tacos. Yes, lalawin may balam salad yun. Ayun natin yung tacos. Tapon niya. Takman tayo. So yung difference na kining metong is itang dressing nun eh. Wow. Dressing house ka rin? Sauce or something? Roast! Salad dressing. So may salad yun. Dressing yan. Bala mo okay ini nung anti mo, may palabas ka and you're looking for a quick lunch. Ne? Buri kayo itong dressing na. Ready to go. Ready to go. For sharing, good for two. Magkano yun eh? 55. 65. This is beef tacos. Nung metong yung orderan mo for 55 pesos, pero pagadwa, 100 pesos na yun. Discount ka ang pulong beses. Discount ka. Sa mall. Samburi ko kayo niya, ay eh. Butang mag-mix yung kitang gulay. Itang lasa, bala mo mag-equal yun. Ano yung last itong sauce nung ito? Yung sauce na bala mo, tomato sauce yun datang. Doon ka rin ang health conscious mo kanyan. Isa lang light. Hindi ka pa rin energy Pati after. kong term ganda eh. Ano? Manulong danop. Kunyari mga kapota, bisa ang mga kapang dito. Bantang nga ka marano pota. Uluan may pa itang danop mo. Wala manulo ka pa ang danop. Marami tapos ang sana kamangan. Pero paluto yung nasi. Magad kuya pa. Abiyan na rin maso, manulo ka pandano. Mangko ba? So dakal na categories of drinks kene. Umbisan dala ka rin ang muddled and muddled and fruits infused. These are all 22-ounce drinks. O mga regular. Umbisan kay kening cucumber, lemon, and basil. Just what I said. Cucumber, lemon, and basil. Nung nanoy itang sinabi na how it described it in the menu, makanta. You'll taste the individual flavors of each drink. Wow, purong-puro. Very fresh. Ini, nanini. Lemongrass. Lemongrass, orange, and mint. Sale. Sale, sena. This is fancy muddled for 70 pesos only. Ingatin na is apple, orange, and basil.
Mandaya. Alim buri ko linob langan eh. Itang apple, itang orange, ang po itang basil. Pingas po mo. Manyaman itang mixture na. Nanya lasa. Apple, orange, and basil. Very good, very good. Kaya ako kaya eh. Mojito. Alam mo, ladies drink. It consists of... Wow, diba? Wow! Ali, lime ang pong mojito. Yung mojito sa Pampanga, nangyayabisang malasing. I know, right? Ah, bakit kayo? Oh my God! Takot na pa. Okay, may shock ko linubit ng sinting ka. Shock kahit kamate ako. Pero tumubuya ka niyan. Kapinini in mangoes and cream. The basic flavors, pero in kaburiang ko gani, overpowering itang flavor ng nilang mango. It's just right, mabalance off ya with the cream. 65 pesos, shake. Not bad. Lanyini. Almond, matcha, banana. So, agit mo talaga itang crushed almonds, kitang babo, itang creamer ang pong... Creamer? Creamer. Coffee ni? Magaling ini. Kasi banana eh, ako mahilig banana. Isip ko naman. Solid ya. Solid yapin. Highly recommended. Almond matcha banana. It got the WTL Local seal of approval. Almond matcha banana. Solid ya. Ano yun? Ano pa yan? Tipang meron. Okay guys, sa tingko kayo ning mango overload, ahakit yung overflowing ya. It's 120 pesos, dried mango yogurt, and whipped cream guys. Ahakit mo. So, rin specialty drinks na chulang ang rin sa 120 na. Wow. Kat ma? Maslam yogurt eh. Ika. Pang-kaya, pang-diet niya. Actually, kaya maslam. Ali, oy! Hoy! Ay, makasuya. Ang overload yung mango, ay ako talaga masuya. Alubyo food court at Chuya Tambing. Ting left. Left. Kylie. Ayo! Pwede yung pa-refill. 20 pesos. So, nung makanya yung drink mo, dagdag kang 20. Muddled and fruits only. Madelande pa si Hanggang Bayon eh. bilang. Okay, modeled. Getting Nepo Mall. Nepo Mall. Fiesta Court, 3rd floor. Yes. Nepo Mall, Angeles kasi tingalong Nepo Mall ba? Wow, Nepo Mall Angeles. Wala miras ko dagupan. Kaya, longga po. Nepo Mall, Angeles, food court, 3rd floor. Third floor. Salamat, model. So, rin nga bisa mag-model mong talang ang gaining Nepo Mall. Dahil salamat mo rin pala wear Kapampangan for our shirts. Karing t-shirt doon. Kapampangan, Alan. Thank you very much. Okay, bye-bye. Bye-bye guys. So, potang disnan nyo rin pipangan na malinis lang. Masating mo rin lakon talang malinis lang. Pagkakta tutukin mangan, manyaman lang mangan. A friendly reminder from WTL Local. Clean as you go. Lego. Lego. Hey.